Ona thengia wa makinya maria arimi makoretwo matacukitie kugacirithia urimi wa makondobia, riu ni macakaite migunda yao kuhithukirwo ni tutambi, undu uria ukuhutia magetha ma matunda maya na gicunje kia 30 harĩ 100. Production ya mwaka huu itapungua kwa sababu ya huo mdudu, na tunakadiria hasara ama upungufu wa 30% kutokana na hii Passia mite infestation. Kwa hivyo is a serious problem. Itunda rio nurona itunda riu niria hanatari kwirua na kwirua rikahandara gitiri ukona mathangu ni maracoka ningi magaitika na ikorobia kuma hau ugacoka ukona niriragwa rikahiana ta riri ihohu mwena umwe ugacoka ugakora tumathina tungi na tungi utangimenya we mwenyewe. No tuhewe ngirigaca makoro maria ingi thirikari mangirigaca kuteithia urimi ucio wa makorobia ni tondu hari murimu ukite na ne uraita mathangu mothe makorobia makaga gucia. Muikariri giti wa ngwataniro ya arimi a makondobia bururi-ini Ernest Muthomi niwe uheanite uhoro uyu hindi ya githomo kia arimi a makondobia mugunda-ini wa Mbugu Nyeri, kuria augite ona thengia wa mathina maya urimi wa makondobia no uthii na mbere na kwambatira miaka-ini ya ica ikuhi. As a country our production is on the high side, but what we were able to export was about 80,000 metric tons. It was a drop that is attributed to the Red Sea crisis, because you understand we ship our fruits to Europe. Ni uhoro nyititwo mbaru ni arimi aria maugite thina wa tutambi ni icungiririe magetha maya gucoka thi, guku makiuria thirikari kugacirithia mathogora ma itunda riri. Turaguri mwaka ucio urathirire turaguragirwo na ciringi 5 kilo, na riu mwaka uyu tutikiambiririe kwendia, no turatarajia tugurwo na ciringi 100 guthii na iguru. Broker nio maratuthukiria wa contact nta kugura tondu nona ni maratu confuse itunda rimwe makagura ciringi 5 na kono matukinyirie itunda rimwe ta ciringi 20 na gikiro magatugurira kuma ciringi 50 kwambata. Oho ni macakaite uici wa matunda maya makiuga ni urathi na mbere na kuna arimi moko. Matunyarira matunda maya ma avocado ithui ni aici no matunyarira uru muno tondu maraingira kinya migunda wakora ni magethirwo ukakinya kwendia. Hadu ni Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Mbogo.